Hehi Akashvani Aizawl ani Chanchinthar achiar tu sinal mun sangi Chief Minister pulal do man vai reng te le Aizawl in kar kong 4 lane lai me ka zang na dom na lama har sat na awanga na chol san to chu sarkar lai puin zang na dom na pek rem ti awangin package 5 le 7 chu thlama sa atang khan chun zom le ani ati Chief Minister chuan Instagram account kal tlangin he thui soin vai reng te to Aizawl 4 lane lai me ka zang na dom na lama har sat na awanga na chol san to chu thok tu te po in nu do san mai an du to ti a nikum October thla a highway review meeting a andil angin sarkar lai pui chuan zang na dom na chu pe karem ti ti soin thlama sa changin package 5 le 7 a malak chun zomani to ti soi Chief Minister hian nikum October ni somni paruka CMO conference hall a press conference ne vai reng te le sairang inkar kong pui thlur lia lai ina tura ram nei tu te hne na zang na dom na pek tur ti felani to ti a Chief Minister soidanin reitak forest clearance fello awanga tho theilo chu road transport and highways minister Nitin Gadkari hne na angen na angin chin feldan an ngai to ti a forest department le ram nei tu te tran na chu adik ve ve wangin an pahni azang na dom na peturin an ngen ti soin an pahni in an mu ve ve theidona forest department in chengwei bel che som kwale ram nei tu te tan chengwei bel che sang khat zavel da ani ti asoi Tuipuiral group wai me chuan tun hnaya dan lova kovara phur motor antlan thin su than ti lo thu soin an thu chwa zom lo chunga nataka action la kan don ti asoi Tuipuiral wai me chuan nimin khan thu chwa siamin tuipuiral huam chunga kova phur motor lan thin su an du lo thun soya sarkar le central wai me phal lo thil ani ti soin tuipuiral huam chunga kong mang to lo turin an du thu le thu chwa zom lo an omani chuan thu nei tu sang zo ka hlan emo an chunga nataka action la kan tum ti an soi hetila hyang khozol district a kolkul group YMA chuan February ni li khan thu chwa siamin an group huam chung kolkul le hliapu inkar le kolkul le dulte inkar konga te kovara phurtlan an phallo thun soya kolkul le chevel kongte kova phur tu ten an mang thin ti soin kolkul tu hliapu inkar Balaji Private Limited 10 PMGSY3 hnuaian tho mek chu kong lai na zo fel thokatni to a hunrei lo te a kong chhuat pha ani do na wangle kolkul chupui lo kong saski hnuaya siam zo tharte kolkul dulte inkar bypass awanga one time improvement ti mabak mek te chu kovara phur motor ten an zo chuan rei lo te a chele wat theido ni a alana wangin ngen na thu chwa atanga thule ma chu kovara phur motor te kolkul group wai mi huam chunga tlan phalani to lo tian soya ngen na le thu chwa poisa lawa tlan ruin omani chuan district thunei tu te ne na in biak rem na angin malakani don ti an lo tar lang to ani Tunla hian Primary Agriculture Credit Society PSCS din mun en fe in Mizoram mun shanga resource person te an kalkwal mek Apex Bank noya om PSCS Development Cell le Business Diversification and Product Innovative Cell a resource person pillar shwai chungi soidanin Mizoram PSCS somkwadin ni to a hengzinga society somni le panga chu tundin muna atha angai ni in PSCS hi poisa da thatna le loan pek na na changkaya thingtlang khwa om te tan olsam takim sum sen ngai lawa din the ni a kunna thok le sum don na khoi tu te tan atangkai takzet ti asoi pek si somkwala hi kan ni ve a he ni jinga yan som hi panga hi tuna hian computerize ami to kan ti khan en kim ding ang takin an function be te to a i deposit te i loan and take sorry kan house on so ko portal shoe in na ki akan ti be te to ta kan house is som hi panga te class so kai na min kan swa sa kanya na by sponsoring i computer te laptop te and furniture te an mo zong material so ka na bar tal sang kai an dong ta Pilal try chung chuan PSCS in loan pek chwa ba ka sum don na kong shang an khoi the ti a FCS and CA department noya bo fai sem retailer chen in an khoi theya society member le mi puitan tangkai takin na an thok the ti soin in tawdel dan India sarkar in angai poimo wangin mi puiten PSCS chu din wara mang tangkai zel turin du ti soibok Chanchinthar Akashvani Aizawl le tanga puanani a AIR News Aizawl YouTube channel All India Radio News Aizawl Facebook page le newsonair.gov.in te Chanchinthar hingai thlak le chiar the dani zan in daruk le chanbia Chanchinthar hi chiar le ni ang
Mizoram Road Safety Council tutluk na angin tun tla chunga kalpui turin Road Safety Month Mizoram chung district shanga kalpui ni Aizawl chuan traffic point shanga le ko clear koitina uluk le zwala traffic police the duty omin lir thei khaltu le lir thei bi wak te an him thei nan kong shangin malakani a lir thei khaltu te le lir thei din monte po endik na tam thei ang berin nei ani tur tho traffic ho tu te chuan an soi Road Safety Month man ani chung hian digital media kaltlangin en tu te mit la thei ang tura inzir tir na video clip le animation te siamani dona edi hun chung hian kong pui chezwal le him lo lai te po endik tum ni in lir thei shal chuak tu te po film khurna konga an mo phur te hlen chuak tu ra sha tir le ngen an ni Mizoram Social Defence and Rehabilitation Board, Social Welfare and Tribal Affairs, Government of Mizoram le Ministry of Social Justice and Empowerment, Government of India changkop chuan Mizoram chung roi hlau ngai te enkol na mun the addiction center shanga thok tu te polin ni training abuat sai chuti zong chu Chanchinthar kan puan thei chu